إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sava hamdi sa i zahvala e Allah esetani. Le zahvalinajele, mlesër dhe pomoć të remëre losh në delje së kjare, të remëre losh në dushe, të rësa losh një peso jarë të ngja. Lesër pomoć dhe e këtë rëbëll me një pomoć. Kasë që vëlla Allah subhanahu wa ta'ala ku hidajeti, ku pravo drumo, dime ku sirat el mustaqim, ku pravo drumo, tashin të në ku pravo drumo, kasë që vëlla Allah subhanahu wa ta'ala ku dalal, dime ku krivo drumo, nikoj në shitani le ti çveli zohreli, ti çveli ku pravo drumo dok Allah na dozvolinja da. E me se doçina ka Allah subhanahu wa ta'ala je kitano, uzoleste averdonna ne, jedino ovi silo pravo lese ibadeti poštovanje te kilope, sar su treba te kilope devlese. Hem kaj ovi najjako, hem adva su jaratingja celu puv, su džene su nađene, hem su muklamen ka kje puv, ka kje dune loko, je kje sebepe, hem sasu muklako akva dunja, ku dunja loku sebepe muklale. Na nisa një butite voda, bizo të mukla bez sebep, nego sa sebepe mukla. Hem me svedičina ka Allah s.w.t. biçagja pejgamberi Muhammede, amingi sar rasuli, hem sar pejgamberi, biringale ta rusa nardo, amingi hidayeti te ovola mingi. Nuri te anela mingi. Svedva hidayeti, svedva nuri, upravo drum te skave mingi, svetlo. Kja dja tomina su živina jela, te anela min ku svetlo. Dime ka dja tomina dva ne gjandipe, so dva ne gjandipe su na nemen, so dva su sjemen taro Allah, taro Kurani, taro Islami, o Allah mu klama mingi Kurani, hamo pejgamberi Muhammed s.a.v. Taro dva ne gjandipe, taro dva zulumi, taro dja tomina, ku svetlo demek ku gjandipe te anela min. Ovsikave mingi, objasnjenja mingi. I kila mingi sao bekja su na ne mingi jasno, kila mingi jasno ku Kuranju, ku suneti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Avdi inşallah maglim te kiraftu men sek dersi taro posti be ku Ramadani. Ne maglim te kiraf dersi taro fiqh demek te kiraftu mingi so dozvolimo, so ne dozvolimo, ili so treba te kiraf pe sar postini pe na, nego maglim te kiraf tefsiri. Te shajte halova, sara lea kada ayetje, taro Kurani, te shajte halovalen. So si manush ket kelua nešto su generale halovale, onda po shkarka kirele, hem po više od srce kad se dele, a dja butija dva dote kirele. Sar su primjene generale. Kirja namazan žene su vakirja ko namazi, onda na inan te srce ko namazi. Ali ako žene, a da lafe su vakirjen su pominjelen ko namazi, ki žene uznajni lengoro, ki žene keda u Allah bi čagja kala lafije. Sar situacija ne adija. Su se Allah mukla kala ajetije. Su značinja kala ajeti. Onda tu ki pojasno im srce o namaza kakiri. Na samo gogaje, ti godi isto koliko tan, a na sa svagjem ek puti ko aver dersi, na ki tergovije, na ki na žena ko problemi, na žena so, neli, ko do moment ki red ke namazi primer, tu inan te gogaje hem srce aka na ko namazi. Hem iskreno akva namaz kakirele, hem čisto kakirele akva namazi. A ket na inan te gogaje nite srce ako akva namazi, onda gimnastika kirečke. O namaz ne samo gimnastika nego, o namazi tano o sebep ile soro tebe pamlo devla po pamlo teo. Adva ek namaz ek farzi te jane ka adva o do muklat ka adva farzi, adva dele se lafia. Sari dai ket vakir tu ke lafia le dat te kere nešto, tu kere ale adva sus ti dai to dat. Komandini tu primer ti dai ti dat. Kit nam chave amen kere adva. Adva chavo so shukar chavali dia chai so shukar chai, kash no peda de pedia. Ida dat kamangela. A dia çay adva çavos na kira niyek laf idaya odat su vakiri. Onda nani te mangeli idaya idat nani te mangeli. Idaya niye odat te mangeli adile çay. Ya gada ne te vo shukara dia konekcija prema daj hem çavo hem prema dat hem çavo ili çay. Agar te bila te halave devle isto agar. Na vakirava saru kristijani ameni na me devlesi çave adva nani tačno. Adva hovajbe su vakirne devlesi. Ali amen treba alesi ibadeti te kera. Ibadeti demek poštovanje.
se kere dijake da desi poštovanje, onda preči u Allah da poštovanje te kere peles nego idejake da desi kere poštovanje. Prva vola odat. Prva vola Allah subhanahu wa ta'ala, posle ideja odat. Demek najvažnije mingi poštovanje prvo, su trebalo te kere insani koja je donelo poštovanje prvo je devles te kere. Posle dijake, posle da desi. Posle sada veringe su avena. Pala, pejna, tetke, как е на жена со, ти фамилија и чак то комшија. Требало tu je posebno poštovanje te kerele se. Na jedino halujem čist, nego poviše morate. Budete počeli svako divе. И си нещо trebalo ti nešto. И си това хайбе пибе. Trebalo ti nešto pare. За те пенети фамилија да. А гер кој Истанбулко пише мојами. Али ти наменко постибе, ако халуве да исто постибе со се могло аминги, онда полоко по-манглукавала минги аква ибадети. А дали се могли да кера овдje, иншаллах, е девлесере помоć, иншаллах е дерси пало таро Рамадани. У ајетија со крена Аллах таро постибе ко Рамадани, адла ајетија шајта ракален ки сурат Ал-Бақара, ки дојте сура. Кај ко шелу охтоа дешу трито ајети, джико شو دشو شو اختار دشو افتح عندك بانش آياتي وبروا آياتي سكري الله في تارو بوستيبه وآياتي شلو اختار دشو ترين والله سبحانه وتعالى بكيري كهذه آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والله بكيري كواكوايتي يا أيها الذين آمنوا والله صبريننا كتب عليكم الصيام بشموي تمنجي أكوا صيام أكوا بوستيبه عندك فرض تمنجا كوا بوستيبه كما كتب على الذين من قبلكم سرسو пишињам ле аква постибе фарзи управдава племи со живињан го тумен لعلكم تتقون значи لعلكم تتقون تتقون أولاد الله في التقوى هم تقوى значи عربسكي بكير اتخاذ الوقاية بفعل المأمورات وترك المنهيات Demek tele eine sarta vakir nemaš ko Vorsicht maßnahmen. Neli kitine nasvalo. O jando manush koji event na ektola prnango avrial. Ki majica, ki kratko sukna ili nežan kratko pantoke. Nego ki ti šudro, janola mene nukbav, ka uramama šukar tatipe, ek tuli jak na tule šeja, te navam nasvalo. Eğer da sarsutu ket uravetus premineatu, Пазнието те не обе насвало, кет нахая не са румимо хайбе кет нахая, леко со сеđање кет кава паша, кава насвало. Онда нахава кава румимо хайбе. Емда кет авреали кој евент шудрои, ту омануш урави пе, тате шеакана, со сеđањува кет кава нешто сано кава насвало. Онда араки пе кокори, пе стариек бела. Хем таква значини, а два таква вакири пе дарта родол. А назначение два дарта родол, а два повише. Назначените дарај девле, него повише, а два значини, такова значини, сар со спреминеато и спаснието те наве на свало, и спаснието те на ковеко јаумел кијама ко сну диве, ко катраните фортове фордиме, ко джехеннем те нове фордиме. И спаснието сар, кере а дава одосо родоло тутар, ке цидеато дура дали са родосо на магелата кере. Onda ket kere adava odolso mangela, hem sidetu dur adalesra odolso na mangela, agar kokuri tut ispaseneatu, te çivet kokuri tut kiyek bela. Savia de najbari bela so šeto insanese, to vo fordimo ko katrani, ko sunu dive ketka mera sa men ketka mera, hem Allah saka vazal men panek puti, kado men panek puti život. Saka kuvango reste akaneka birinipe. Dali cehennem, dali cennet. Dali katrani, дали ко рај? Дали ко најшижо танкаѓа или ко најлошно кај најдарутно тан?
И мануша кана со живинга каква дунялоко. Гело пала два со мангла одел, кергяле. Hem na kergada va dosa na mangla, onda ka dva ka spasimi pe kwa dva dive. Spasimo ko odol ka ki lese shuna kari fulan. Tu ko tu dunyaloko kergan su manglum. Hem na kergan su na manglum. Adele se tu spasingan tu ko kuritut. Taro akaba katrani so spermingium adalenge so lošnutane, nego tu ke spermingium ek so pošižo najšižo tan, so nikad na riklanti ke, nikad na šungjana lafi so pjasnjat ke sojate, nisavo sarkire vonč. Nisavo žela so neto kot srce. A kana kuva Andrejem kjer so mange živim za uvek ko najšukar tana. Akaba sad tu ke spermingium. Buyurum tu ke. Tu su kergantu ko dunyaloko ispasingyantu akana advato ceze sarki bir ceze to yani belonu sarki bir belonu ti nagrada ake tuke ti nagrada so se tu mučingyantu kakva životu sad la fitnessu mukluma kate tu na kergana da sad va shujipe sad la pare barvalipe su muklum kada dunyaloko tu na ginan para da buke ispasingyantu Ikergantu stabilno. Na pelanko adla fitne. Sarkir pe fitne, adla hovajbe. So se kakva dunyaloko hovajbe. Najviše nado kakva dunyaloko, pelanko adla hovajbe. Žinimetane, džana paver džula. So se jak načalo alesiri. Eli bi žinimo, pirla čijaje, eli čaj pirla muršija, ana ne žinimetane. Še da so vena vljenze, na žena su kelena, a sad va haram. Eli manush hovavi ki trgovija. Biknela borda hovavi akale koleka akva borda ne kuvdali osvari 5 puta kuvda akva borda. Eli akva nari bojerumimo a taman chiga lela pepari cinga pigilopese. A borda manush nashti tharle borda. Gotovo hovage manushi. Sose nesa hiladar ki so sele kovas. Sose parengi nesa amahari adla. O manush dilto 1 milyon trgovija to tate te ove manushi aso milijone euro pali keklot kadva taro nakay karit ki Allah ko yawm al-qiyam kadva dive so se manush ek grupo manush agar ka kiro ali jando manush ka janol na akva nani tach te kerava kana te dubinava kana me milyardar ke te uma ki jepa ko konto ali kavek vreme me saka e kolo mangi taro nakadva hem zauve kava ko kadrani pamenen po Boli me akana ka ispasnama ka kira ko halal al vadrumo. Hari ka dubina hari nanit dubina Allah saka bishini mangi. Alime ko vadele radosno. Ka izdrijina akala show dish iftar dish ofto dish besh. Hay te jivina shel berish. Kalı dve kamera. Nikoi nani niyek insani so kavakiri na be akva meri mena ne tashno. Mena ne temera. Tu merti ki mena ne temera. Mena bi na ko meri be. Na dava jedino Čačipesu svako insani vereni, da li kristijani, muslimani, jahudija, neverniko, da li tari hindija, budisti na žena so, sar ne veri nenako meribe. Hem kaj nikoj ne šite našel tara dva meribe. Naše be akar na me. Na ne. Ondak manuš, adva jando manuš, kamisini pesu ko adva dive, ebe, açbe, ek dive kavul me kamera. Na nisu te našav me tara adva dive. Hem ke janava ke kavul ek aver vrem ek aver život pa akva meribe. Onda morate ov jando harite spriminama. Sa se spriminama mene ek drumo se ke jeza Makedonija spriminja tu ke saso mangeti ti jela so mangela te ovo tu ko drumo Pringles chipsi na žena so mipsi na žena so Coca-Cola te ovo tu akva te ovo tu mangeta ovo tu ko drumo. Onda adar isto ek drumo kaže sprimina kana. O jando manush ka sprimine pese. Никой не жела чучо и друмо те цидо. Кава кери свако леса абе ту дринолина. Джаня друмо те сака цида не ништо това е. Па ту глупаво ли не? Е па дали се шете вакеля со два мануш, со джанола ка аджикерило мерибе, о джехеннеме дженет им судно деве а ништо на керга. Нијек ибадети девлесе. Неш премига ништо. Нијек намази, нијек постиве, нијек садака, нијек шужо лафи педијака педаdeси перамнаки печавенги. Ништо. Nego sa verçane keri. Sa haram ya keri. Onda morate jana Wallah vakiri akva ayeti počmina akva ayeti sovaya
vakiri akva postibe. Tu mengi pişimo. Demek farzi ulu tu mengi. Sarsu pişingamle angleder asonardu. Hem sose leallakum tettekun. De şayet dubinen adiya dartarudu. De şayet ovo tu men takva. De şayet živinen kakva život, to uvijek mi ki godi, uvijek te kereva dva odosu mangela, hem uvijek te ne kereva dva odosu na mangela. Onda kad dva manuš su živine ager, isile takva. Ja dva od sili taro postibe. A mi su se postinaje, dijeta te kera. Isinar kerena postibe, dijeta te keren. A o baš mangi fino ka kera mangi dijeta kakva mase. Me ager maglim te hari te našlav 5-10 kile, onda kajde. Je puti, de budi puti ka hamagi kutibe şukar, baş fino mangi. Baš pacijenti mangi dva momenti akena. Sustena postina visto meda, onda kakva ne tačno nijeti. O nijeti mora te votu, sosi te postine, te šajti dobine darta rodil. Jedino devlesa dva tekeri. O Allah kale ayete, o Allah počimine kva ayete vakiri ya eyyuhellezine aminu. Onda na vakiri enardongi, cel nardongi. Sisi ayeti Allah vakiri ya eyyuhennas. Ya tumen o insaniya. Onda kire Allah fitaro sawa insaniya. Ali yakate kire Allah fitaro mu'miniya, taro vernikiya. Vakiri ya eyyuhellezine aminu. Ya ad Allah soverinena. Onda o Allah lengi Allah fikirila. Lenda rodolan isto. I lenge vakiri, onda ad lenge soverinena vakiri te pustinen. So se o nevernike na pustinena. Jek nevernike, jek Nemca ka na te pustini, še le se škarkovo. Ka čistini pesataro lošnipe od telo su isili. So se adva medicinsko, adva sastipedala o postibe. O adla manuša, najviše manuša na dženena adva kokrajo ka vakirav deš, sad kirpe, fatayla, fatsuyge. Sad kirpe fatayla, ha? Deš šukar bukja kokrajo ka vakirav taro Ramazani. Taro postibe, na taro Ramazan, taro postibe. Kokrajo ka vakirav. Onda kek Nemca ako pustingja, da se šukar kao, šeka u sitini pe hari po šukar, u telu lesu rosa adva nečista bukjako telo, saka i kljo lesar, ket pustini, pala dva mase. Hem da si kavi pe kokri pes stabilno telo, ko bukhali pe. Ket bukhalot ono, i kiri pe, si kokri si kavi pes, ka še to veli istriplene. Si kljo istriplene to veli. Ali, u lese Allah, Olese Allah ne te dele, ne te nagradinile. Nego adva samo je muslimaningi. Pišemo i nagrada akana, ako kreja adva. Mislim znači ne postibe akana. Samo te na hati pije, na adva postibe značini, te na ha maro, te na ha, hem te na pije, hem te na sove te romne, hem rum te na so pe romea. Hem na samo adava. Taru lošno lafje, se pegambiri vakiri koje kaver hadisi, koji postini, a ako še akale, kjer lošno akale star lafi, okole star lafi, onda kle suru postibe, samo i kjer gape taro hajbe taro pive. Ali Allah na dubini nagrada taro dol. Samo kjer ga dijetat, o Allah, o Rasuli, samo ačilu bokalu, agar. Ako postibe se kjer, ništa ne vese, samo sa ačilu bokalu. Onda možeš ket postini, ne samo te na hamaru, te ne pije nešto, hem te ne sovjaka na terumneja koja dva vreme, nego isto mora te pazneti ti čip, koja kavera hadisu pegamiri sa sena vakiri, koji spasini duj bukja, le se me garance dava su dženeti. Jek buti vakiri le se čip, hem adva buti su prema le se čanga. Hem morše se mđulaki. Koji araki adla duj bukja, demek na mukevalen ko harami, demek sa ko helali kerilen, demek i čip, samo su vakerea helali lafi kerea. Hem adva su ko te čanga, kana morše se džuvlate, na kerea, na de adva ko harami ni ko halali, samo terome ili teromnaja ili teromea. Adva značini. Hem ket kerea adla bukja, ket nahaya, na pijaja, na vakerea lošno lafija, na sovaja marenomnaja ili oromnaja romnenca, adava jedino je nijete mora tekerile, jedino je Allah se adava tekere. Te dobine lesro radost. So si tu rode Allah esro radost. O Allah tu veja radostno te ovod.
се ако адва свако ибадет со кераеле, морате кераеле и ниете одела мен са радосно теоба. Се ако ту добингане девлесро радост, онда ту најрадосно мануш која е пувкаве. Нема везе тоа барвало, најбарвало, тоа чероро, ола тук ја дава радост каму келтаро облаке телекото срце. Сави ситуацијата во кото живот, саве проблеми ако зам проблеми тоа венту, ту радосно кове. И адва радост локо, никој не штити кинеле паренца. Те овеле милиарди, билиони евро, долари на штити кинеле адва. Са акала глумци со дикена ко телевизија, са да најбаре бизнисмени со барвалетани, Бил Гейтс, на жена се Анава Иселен, козом паре тоа веле на не тоа веле никад радосно. Никад ко среце на не те реселен ги адва радосно, адва радослоко со муслиманија со шајте ресена адва, бизој центите ден. Него едино само поштовање делесте кери. Ола бизо паре каде тоа адва радослоко. Адва да радослоко со шајте мануште те анелеко по срце, шајте само ибадејате кери. Не се паренца шајте дека да друмо. Козом джане глумци ако бор баравалета не. Амин мисне са во радо ко најши живот мора тоа велено, али ко крему да гепе кокри. Со се? Адла пари со не, адла барвалипе со нелен. На ангелен ги адва ко срце адва радост локо со свако инсан има ангел адва те овели. Свако инсан е родила адва те овели. Онда сао ибадети со кераеле девлесе, морате кераеле едино е девлесеро радост е доминале. Адва нијете мора тоа. Чисто е девлесе. Емо постибе чистина мен андрал амари душа. Садва ада лошна душе со семен, ко почетава ки јум, туто роде опростија Аллах, тара амари лошни душе. Со Аллах му кля шукар душе ем лошна душе. Ем свако мончи силе јек адва сарзал го со силе лошна душа. Свако. Свако амин дали силе адва Андре. Свако инсан силе и шукар душа ем и лошна душа. Адва мануш у муслимани со джадва друмо, ондак ов араки адија душа ем тиринила тоа шукар. Хем адва лошни песо силе Андре, адва мудариле. Ибадете се кеткереле, онда ту чистињати душа. Адија лошна душа со сито Андре, на мукела ки не само тан. Него само ке тане шукар душа ке. Хем баракере адија душа. Хем опостибе кеткереле, а агера два кере. Чистињето Андрал тароти лошна душа, хем тора два са о харамија со керген, со о пегамбери со сене вакири, кој хадисе вакири, мен сама Рамаданен иманен ва ихтисабен, гуфира леху ма тaqaddama min dhanbi. Кој пустини у Рамадани иманеја, темек јако вераја, на текерел диета со сваки ген, него иманеја, с емани. Хем радоја дели со радост, Аллах кери гуфира леху ма тaqaddama min dhanbi. Сале се грешки со кергјанен англидер два диве, са брешиме ковен. Сака кослековен. Сака кусо. Онда кет кереа, кет постинеа девлесе, онда ко Аллах сака чистините гревија, те лошна делија со кергјан. Ем нормално и душа, побари адија лошна душа, адија те това кереа, и шукар душа, бајрола ибадетеа. Поштовање девлес кеткере, ти шукар душа побари овала. Али лошна душа, саровала побари, кеткере харамија, кеткере лошни пе, кетинам лошно инсан, на нето лошно карактери кети сету. Ако шеја коле, ако шеја кале, кере лошно лафија коле стар, ти чипнаш и те дорела, него нон-стоп ти чипнеш со лошна лафија фотела, хем ту кере харам локу зајбинеја коле, ховеја коле, чореја кала, на жена, било со харами кереле, онда кадија лошна душа, побари каво. Побари тари да шукар. А деси дике нардо, лошно инсани тано, хеми дике нардо шукар инсани. Со се со садија душа лесери, терини ле шукар или лошна делете кер. А дали са менги пишимео ибадетија, олан пишинга менги намази джабе, хема кава постибе джабе. Него мангила те сикаби туке, те аракети душа чисто. Те баракерети шукар душа, а не ти лошна душа. А кој джела два друмо, а дали со муслимани најшукар народо мора товен, која два свето. Најчисто душа мора това два мануш. А не сарав дие со дикај муслимани, најлошна душа. Ек немцо па на по
по-шукар характер, по-шукар душа и сили, него аква муслимани. Соле се пишимо адва ибадити, ов накерилали. А викини по муслимани. Васави душа ковиле кет ава мануш, викини по муслимани, а ни намази накерила, ни постибе накерила, але си душа полошно тараква немце ковал. Со ни со джандипетаро досона, неле, али кокрея по-шукар душа. Со се адва мануш, дикела кукури пес, бизо дините овеле, араки пи душа. Накерила ошнипе, накерила хубайбе или акошибе, неко, са дикела правилно текера. Агер амен муслимани амаратова. Хема кава дини амен сикаве аминге агер това. Дали са пишинга аминге Аллах ибадетия. А дали са аминге фарзия. На не пишиме со се Аллах аминге лошипе мангела. На мангелата му чинито намазе или постибе на мангела два. Аллах аминге народила мука. Вакири ко ајетија катере ка вакира после. Аллах аминге улукипе родила. На опарипе. Хема анела аминге улукипе сар ибадетея кет кере. Ке ту кет мангеа паре каква дуня локо, мангеа те заради не паре. Марте джабутите керте мучинето. Онда порете добине адла паре, мора харимукате муке. А герда каква дуня локем ко ахирети. Мангеа шукарипе мучинту. Хем най шукарипе со шајте уел телесоек инсани од дженети. Мангеа двате добинеле, Аллах вакире онда кер манги ибадети. Ако кере манги ибадети, ка добине баро шукарипе. А ка дупла ка добинеле. Каква дуня локо, хем ко ахирети кадавто. А дали са каква постибе чистина ме нандрала и душа, хем о тело да исто. Медицинско исто, то тело чистимо као. Со се садва лошни пе со хаја, два мрсна, хајбе со хаја, или на жена саве субстанција со јата некане, ко хајбе, кемицко хајбе со сија кате авдие, садла букеа лошни пе анена. И сине саве субстанција која хајбе со шајте добине рако. А ке постине чистинето, то тело чистини пе. Цела два са чилокору то желудац, сакана нон-стоп акала сати со нахаја со напие чистимо као. Сад си дела два, си дела мса и кали, тутар. Хем до Аллах вакире кете, нали вакири која јети, пишимото менге о намаз, о постибе, сарсине пишимо англедер. Onda amen ako džanaja, amen je namo prva su trebala te pustina, nego angleder amen, ki džingjam angleder, Allah nardo, lengi isto pišimo ine. Onda morate lalin sar primeri, hem te vakera mengi, abe, nali ne angleder nardo su pustingi, i amen da kana morate pustina, onda amen morate ili ka pošukar lenda te ova. Te lalin sar primeri, ali morate ili ka pošukar te kerale, sar on so kerge. Ako Allah amen gi pišingi akana, isto da postibe, onda memorati di kaposh karti kira. Saro tikne çabek mukaylen tekere nešto delo, kadike onka mangen teoven so poshukar averesa teov. So poshkar tekera. Onda ko Allah mendali soro da. Koshkari pe poshkar tekere. Nate perave avere nego te dele tuvaja. Dedike sa konkurencije tekere. A koshkari pe konkurencije. Dedike ko je poviše ajeti je šajte pantini. Кој пошкар Курани шајте читини, кој пошкар намази шајте кирил, кој сахавена, кој адиа бути. И дали со Аллах мангел това кела менгеда. Шунен, ту мене не единото мен со пустинена, со мора со пустинена, него ангедер исто живинге племи, ленги исто пиши мојне. Онда дикен со пошкар ленда те овен. Ама те овен сар ленде, или похари сар ленде. На, дикен овен пошкар те овен. A dali su Allah vakiri ko avere ajeti ko surat al-Maida, ki pančto sura, ko salam doftato ajeti vakiri لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. والله vakiri. Hem za svako pišinjamek sar kim negezeci sar zakon. Pišinjamek zakon. Šar'iyeten. Adresa min vakire o šarijeti. To se zove šarija, o šarijeti, a minge zakone devlesor. Ak pišimo ko akva kitapi, ko Kurani. Taro akva kitapi i kilo minge šarijeti. Akate Andrej. O zakone devlesor. So minge zabranimo, so dozvolimo minge. Sa pišine ko adva. Hem sar trebati živina.
S-ar trebui te nachete de aia, te die, te dade, te rămnaia, te čavenca, sa te komšeja, sa bilo samo manuš, verniku manuš, neverniku manuš, Jahudija manuš, kristijani, s-ar trebui te nakalențar din două mengek zakon. A doua zakon a mengek vikini pe sharia, shariati s-ar să vakiri pe konomano. Allah vakiri me svako plemese din gumek shariati. Hem minhaje, demek yek drumu. Hem te manglajne odıl, ka kiril tu men sa yek milleti, yek naționa, yek plemi, ka kiril tu men. Hem yek şariyeti ka mukil tu men ge vakiri. Ali, o Allah muklarja adia raznika, muklar akalengi yek şariyeti, tu men yek şariyeti, adale plemese yek zakon, tu men yek zakon, sose, te čuvot men ki proba ti rikil koj poškar tu men dar. Koj ka uživini, hem koj ka prakticirine adva šarijeti, adva zakon poškar avarestar. Hem te čuvot men ki proba, adale se demek keren konkurencija uz tu men de ko šukar bukja fil khairat, sose tu men sarine ka irine tu men ko del, ko Allah, hem posle saka objastini tu men sokergen. Svako tikno delo su kerganle Allah ka objasniti ke ko dva sunu dive. Kit ka bešalno del ko vola mi na dva kitapi. Ja mu nardo ka vakeren ko ver ayeti ko surat al-Kahf misna vakeriu Allah. Ma li hada al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ka vakeri Allah isi nardo ka vakeren ya devla sa o kitabe beka. Niye tikno zalgo, tikno butina da bi serge, sa pishingele. Sa su kergum, sa ek lafi sa kergum, sa delo su kergum pishimoitano. Sa o kitabe kva, svako nardo koja dva dvije kačudini pe. Se svako insani peja ka piravo po kitapi. Da li šukar bukja delije, da li lošna delije. Sa pishimo ko. Sa o meleke, da du meleke, sa pishnena amare delije su kerajle. Ima delije su Allah vakiri, ma bisrena dva dive, sa tu men ka irine tu men mande. Adele se diken keren konkurencija ko šukar bukja. Nako lošna bukja. Avdje nardo konkurencija keren nako lošna bukja. Yek mur se živine koja kia puf ka ki Germania, hem da men de keri ki Makedonija. Ka vakiri pe amale se me pirgum ștare juvlența. O ka ke samo șepa me deșe juvlența pirgum. Așa e Julica vakiri me pirgum akale adobor murșența. Adva keren konkurencija ko lošni pe. Allah nardo adobor glupa vatane. Su te keren konkurenție cu loșnipe cu haramie. Pa nari adla manușa but lupa vatani. Ali adva jando manuș konkurenție cu șcaripe kakira. Ana cu adva loșnipe. O kva vakiri akale hovagium, akale kirgum adva konkurenție cu loșna buke. Ola mangila vakiri festabe cu khairat. Keren konkurenție prema tumende cu șucar delia, cu șucar buke, cu ibadeti, cu poștovaine mangi. Ana cu adva. Tu se adva konkurenție cu loșnipe su kereri, cu crea cu cătrani ca covel. Abe dali tu isi tu godi darina. Abe se keri sui tu ke șucar. Konkurenția cu șcaripe. Adva tu ke cu crea șucar ca eclo. I adale se Allah vakiri akate, pișimui tu mengi o postibe sa su pișingam langleder, teșai tu ven cu crea taradala, nardo su darana taradă. Hem isto o postibe akana janena Allah susilem pretisak ket duka nali orat lengoro but sarakir pesano nali ada der Puls steigt an. Isto aver chane ket duka to shoro primer. No orat gustinglo. Gustinglo agata kakira. Gustinglo vola. Onda de le medicamentia te posano te še posigati te pirel ko te telo. Agali danina. Hem ket postinea adva poslabo vola. Torat no vola sano nego hari po saraki gani po gustinglo vola. Onda adalesa men hari po pahari po ko usitineto po shvachari tove. Se orat tu ke kana po hari pirela tu ke. Sustuna kana na te lose shikeri. Hem adla bu kya shikeri la posano. Agada na. Se but shikeri ke thaya kana susile shikeri. Bazda lengo pretisa. Se orat isile but
активитет сарте вакири. Буд сано, буд сигате пирила котел. А кане ке пустине со овода, по-слабо толкова овода, то претисак. И едва нормално кила мануше по-хари активно, а гердали на. Хем да у пегамир съселен вакири хем керила по-тесна от друмия тарорат, овене. По-тесна овене. Сосе o pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ke hadis adva ko Bukhari hem ko Muslim ko lengul kitab ko hadis vakiri pejgamberi يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أكوالا في بود تربوة بانتيني أدوا تشاوسنا نجينيمو أما دي تشاوسنا نبانا جينيمي سوز pejgamberi so vakiri akate ko adva hadis vakiri يا معشر الشباب يا اوتمنو ترنه कोई शायद तुमें दर تجنيني पे يعني منكم الباء فليتزوج कोई शायद तुमें दर تجنيني पे demek isile o drumija isile o metel sarki metel o mogućnost تجنيني पे كانت شياك اللي مرشسه جنين tumen فليتزوج onda klese تجنيني पे so porano so poškar demek. Tena jikiri but ako šajti žini pe, demek isile i godi, na samo pare. Kana udar isile pare šajti žini pe čave, deşutar berş, saran gider o pure so kirgi. Deşutar berş, tamam šajti kiri čave, ajde. Žini tu kiri isto čave. Eli čijake, tamam deşudu berş, ajde žini tu. A geldanina anglederine. Namangila amingo pejgamberi tavakiri adava. Nego vakiri कि अवला मनुष्य उमुर्स की पपरतेत एली जुबली माज किरन कि हम बरे किरन तुम्हारे छावे तो वेलें गोदी तरतनी पे ना तो वेलें बिश बेर्श लेंगरी गोदी सर छावो एली त्रियान दा बेर्श अब दिए सरन दा बेर्श उनार दो इसलिए छावे आकी गोदी छावे तन आगे दाली ना देखो बरे किरन तुम्हारे छिया तुम्हारे छावेन जो गाय ते जीवनेन तमें कि तो वेले देशु एफ्ता देशु तो बेर्श अगर एक की गोदी तो तेशेते इकेरी ker i čajda isto agjar. Barakillah tešajti žanu, te vodini računi kerese hem. Hem ov hem oj. Hem ako aleta neko adva punkti, o pejgamberi vakiri mađi kerin. Ko šajti žini pe, žini tumen, so se vakiri, hem koji našti te žini pe, eterning vakiri. Koji našti te žini pe, nele adi adva mogućnost, onda lese ili lake te postinen. Lese trebala hem lake trebala so, te postinen. So se فإنه له وجاء adava je spasi be lese hem lake. So se vakirga makana. Ket postine te vene po testing vena. Hem ko haver ayeti vakiri Allah, ko haver hadis o pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem vakiri o drumia şeytane sere ko insani orat. O insani kovala ko insani hem tar Allah tarovene Allah lesir drumia. Atar pirelo o şeytani. Hem ako tesne Allah vene onda ko şeytani naşite pirelo şukar to te kotelo. Naşite kilut ke vesvesa da vesvesa te šupkinut ke kera kava kova. Nego ovda poslabo ovla. Demek ki tu ket postine hari poslabo nešto ove, mari nani tu demek takat ya te kere bilo so mange nego sila šajte vakera. Onda o šejtani da poslabo ovla. Onda namukjeli se šansa te kilut ke lafe te bayini tu ke sasva kere te vakir kera kava kova. Hem da isto onda o postibe sitini tu svako sekunda kodel. Нали агя? Svako put kad sitnjato bokalo, automatično tu sitnjato devleste. Onda tu i nena kana mena vdije ki Germanija sa svaki gem dešefta da šo ejna sate pustina. Onda tu non stop ko dva vreme siti moj devljajna. Se svako sekunda kana bokalo ina. Ili mangija žudno pajne se mangija ti pije nešto. Svako moment je dva kad sitnjato devleste. И адва сика адали свакиро Allah те овен дарутне ко крају. Се адва сика виту абе ту ке ситинато свако диве трианда диве. Свако диве ситинато кодел. Свако пути нам бокало.
Svaki put ima gdje te pije nešto. Svaki moment i džanija pustine devle se sitine tu. Абе одела те, ма би се девле. Мери бе иси, ма би се дава. Онда пало трианда диве ту кеклек каква масе. Hem ti godi perdi devljakovo. To srce perdo devljakovo. To imani perdo devljakovo. A da li se ola muklami kakva postibe? Hem ondak adva isto ek šukari petaro postibe. Hem da li se vakiri eternenge ako našite žinjentumen postinen. Състезато менги ек испаса. Шет испасненто ме. Таро харами текерен, зиналоко текерен демек. А два първа ајети. А кана каджа кодито ајети. Кодито ајети Аллах субхану ва кири أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Пала два ајети Аллах свакирга менги пишмоту менги о постибе. А кана вакире менги Кеда пишемо два постибе? Кеда треба да ем козом диве морате постина? Аллах вакири ајямен ма'дудат. Коне се посебна диве. Hem после вакири дикен сар почмини фемен кана минкум маридан. Почмини адалия сонашите сонанеле сила те постини. Кој вакири? فمن كان منكم مريضا أو على سفر دوي نردون دار كرا الله في وكيري بيشموتو ميغا كانوا بوستيبه كده كو بوستيبنا ديبه فمن كان منكم هم كوي تمندر نسوالو مريضا أو على سفر اللي كدرومو عرفت كي سفر وكيري بدرومو غيزه فعدة من أيام أخر عندك أدبا سوي نسوالو تانو اللي سوي تانو كدرومو onda klese averdive. Demek nako adva Ramazani, neko кој мануш кој Рамадани улутано на свало, нашите пустини, или баш кој адва кој диве кој адва масе кој друмотано, нашите пустини пароле се, onda klese Allah dela sar Sarberi sar ausnahme, sar kirpe ausnahme. Romane ausnahme, sar kirpe. Nes ek şansa Allah dive tekerelen sar kaza namazı ko haber dive te pustini. Hem Allah puçmini diken o Allah puçmini akate aderența so kovle so naști. Na puçmini aderența so șai. Nego puçmini uvek o poloko. Ado isto ek dokaz amengi. Ko Allah mengi mangila lo kipea na oparipe. Puçmini prvo, prete puçmini tavakiri amengi sarem soi, puçmini prvo aderența so naști. Lenge prvo dela izini. Adelenge primer. Adelenge so nasvale ali soita neko drumo, lengi izini dava. Allah dive so naștini poslen ko Ramazani, ko aver dive te iranen Allah dive. Agar šeta vakira. I posle vakiri وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. Hema dala so paripelengi paro avala lengi te postinen. Onda lengi te paravakeren çororen ardon. Adali divese so nașite postinenle. فمن تطوع خيرا فهو خير له. Hem koji kokuri pestar poviše šukari pekerela, onda klese adva šukari pekarinipe. Demek so, znači to način jakava kate, koji paravakiri, koji prime našite postini na nele i sila, onda olese te paravakiri je keçorore nardo. Hem koji mangel te paravakiri poviše taru je ke dženo, prime 2, 3, 4, 5 ili 10 dženev, te paravakiri, onda pošukarli se vakiri Allah. Hem koji mangela poviše šukari petekerel, pa pošukarli se kaval vakiri Allah. Hem posle, وَاَنْ تَسُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Ali, adva manuš su našite paripe postini, olese, Allah vakiri dava isto izini. Akana Allah sa izini.
Почему не са извиненца? На почему не те вакири сарте прела те кера него първо извиненца почему не амин геодил. Дела адаленги извини со насвало. Адале се со кодрума хем со нашти буд пароле се постибе. Лесе дела извини због адва диве со напустингия и чурете парвакери. Или повише таро ек. Ако на зависини ова о манушкет магила повише, шај повише те керо лесе шукари пекарин пе. Али вакири Аллах, те постине адва диве, то ќе пошукар кавал. Ако со хари пари пе то ќе адва постибе, али tu ne avea nasvalo da le postibe starket postine, onda tu ke vakira Allah pošukar. Pošukate postine tu kokori, nego ti para vakire ke čurere manuše. Hem vakiri in kuntum ta'lamun. Ako mangenate canin vakiri Allah. Demek palo adava ket vakiri palo so vakirga mengi Allah ke mengi pishimo farzio postibe, akana vakiri mengi обяснения менге постибе. Сар треба тоа, кеда треба тоа, коне се видиве ваки. Хем тена воту менге парипе ола кана дела изиния. А два фарзи со мукла менге изиния мукла менге. Сало намази исто. Место те кера пинда намазија ко диве ола мукла менге панч намазија само. Али палем и награда као винала сар те пене пинда намазја керија. A 2 saat la duj zak dokasi amingi kao Allah uvek amingi ulu kipero dola. A nao paripe. So se adalengi kozo kobor jene vakerina ao İstanbul ko adva su parodini. Mora kava kovate kere. Na adva bud paro mangi. Na ne paro Allah vakeri kokori. Ka adva ne paro. Hem Allah amingi ulu kipe mangila. Ama gila paripe. Hem de la kokeri Allah. Deva amingi izine. Poču ne izine. Je vakeri tena ula amingi paro, deva amingi izine. Hem с вакиум да извини на свалесе, ама два со кодрума со нашите пустини. Hem после вакири али адава сојтано сонанет со стотано сојнанетано кодрумо онда клесе пошкате пустини. А дали се код почетак, от почетак, акава изини дингя сари ненге. Демек кој нашти те постини, паро и не лесе, онда ковка платини ка парвакери е кечероре мануше. Шај не овте бирини. О Аллах му клеа ленге от почетак. То се морате вакирав. Акава ајети кеда Аллах менге, кој дујто берш пали хиджра. Со значење два менге, кеда и не хиджра, кој дженула кеда ине хиджра. Козом перш о пегамбери и нетано о исламлоко козом берш почмига. Кеда кој дженула дава? 1406. О пегамбери кеда бијандило? 900. Nein. 570. Ja. Keda ulo akana christische Zeitrechnung. 570 biandilo. Keda ulo pegamberi? Nile saranda beri. 610. Und adava momenti prvo ajeti keda Allah mingio pegamberese i nile saranda beri. Prvo lesro pegamber loko šete vakira. Ko bor beš i nile lesro pegamber loko bišu trin beš. Taro saranda beš džiko šaor de šutrin. Agjadarina. Ondak ovi netano lesro život, samo bi šutrim berš pegamberlako ine. Ket leslako saranda berš, džiko šao de šutrim berš, adala bi šutrim berša, o pegamberi inetano. Pegamberlako adva berša ine, bi šutrim berša. Hem deš berša, žilingetane ko Meka, u muslimanija, posenali paldingene tari Meka. Sa ine morandile u muslimane te iklon tari Meka te janki Medina. Adalese jilingetane desh bersh ki Meka, hem posle deshutrim bersh ki Medina. Hem adla bishutrim bersh. I akana
o muslimania počminge o vreme islamesoro vreme te genenlen kida adva dive ket morandili ti kloven te geneni hicra demek te togon paldime taro Mekka te can za Medina adva ek baro momenti inelenge svakirge o amar vakik od adva dive avdie amin ka počmina amari story amaro vreme te genale adva ondak prvo berš pali hicrajne also erste Jahr nach Hijra ondak sadla berša su genalen islamsko berša uvek vakere pali hicra adbor berš pali hicra demek akana amen avdie soinam na diklum ko amin savo ko hicrajnam 1400 nein mehr 40 glaube ich. Ich glaube 40, 639 oder 40. 14, 36. Najana bisirgim akana, šapec na njima kopanti samo verš. Ama, akana vakire 1400 i nešto godine pali hijra. Palo adva dive su muslimani morandile te itloventar Mekka juko Medina. Adva baro skoro 400 km morandile ine adla nardo adla prva muslimania te muken po ker po tan pidis ente janko nesavo nevi dis nevo tan sona ne nisavo keradari nisavo tana sona janelen sa nevo lenge hem neko bizo par neko hari pari ne lepe adelise rabaro momenti ne hem adva momenti počminge o islam o muslimania olendro kalendari te genende adva prvo berš lengine od adva momenti počminje islamsko kalendari. Adresa avdiva kere 1400 i nešto godine pali hijra. Palo adva momenti. Palo dia situacija su ine muslimanengi. Hema kava ajeti o postibe o farzije i muslimanengi na ine ko Mekka. Adla desh berša o muslimane su živingele e pegambereja ki Mekka na ine lenge farzi, na ine lenge Ramadani, na ine lenge pišimo ko svako Ramadani te postinite anda deve na anglederi ne pišimo o pejgamberi sallallahu pišimo lenge ine 39 postine svako masek 39 adava lenge postivene ali akava ayeti akana adava shelu oftarish trito ayeti tari duito sura surat al-Baqara keda o Allah muklale peygamberi se ko duito berš pali hijra onda pali hijra onda on jivinge već duj berš živingete neko Medina, alulingi akva ajeti, kaj tumengi pišimo, tumengi adva postibe. Kutiba alaikum usijamu keme adva ajeti svakirgum. Ondak, počmingim da, o Allah, mukla akva ajeti, ko duj to berš pali hijra. Adam morate jana. Sket početak keda ine amiga o Ramazani farzi? Na džanava, tar početak, nani taša? Nani tar početak. Palo duito berš, pali hijra. Kada moment ket u muslimane ket živinge već duj berš ki Medina, od adva palo duj berš, Allah mukla adva jeti, kaj tu mengi pišemo, farzi tu mengi ko Ramazani te postine. Adla dive. Adla posebna dive Allah sva, kiri ko Kurani. Ondak advama kirgum gena ameni alamin ko da punkti kaj Allah ine kod početak dinga o izini ko adva Ramazani ko masek Ramazani ti berini o manush adva manush su naštine te postini inele paripe ondak Allah bak yerse dalika postine dalika para keri çorare dingale se adva o mogućnost te berini dival hatem gegeben. Znači, duito berš pali hijra, ko si ne pindu duj berš. Da, sehr gut. Pindu duj berš in pejgamber sallallahu alejhi ve sellem. Hemadalese nesave salafu salih, su se kakva tefsiri te vakiraftu min početak bi sergum te vakirav, kakva tefsiri lumtaru tefsir Ibn Kathir. Advaik baro alimi inetano su živingja ko 14. Jahrhundert.
ко 1300 и нещо, ко беше 1300 нещо, جناب تاشنا كنا كده وبنيتون يك شولا ترى ابن القيم سركي بشولا روماني يك ученико ترى ابن القيم هم ابن القيم إن ناي بارو ученико ترى ابن تيمية إسو جميجا كو 12 هندرت كو 12 13 هندرت جميجا ما دو ترى ليس وكيل الشيخ والإسلام وناي بارو شيخ كو إسلام دو كوينه سوستر ناي بارو جاندي بيسونيله ترى صار الله برشا الناس سلف значение الله правильно мусульмане سجمية أغلندر هم كوا ابن كثير إسوك يكبروا حديث مفسرين نشين يك عالمي تارو تفسيرية سو إسيله جانبه تارو قرآني كده الله كوا آياتي سوسي الله كوا آياتي سو نشين كوا آياتي هم أجر هم زبايدن زفات هم ليس لكوا تفسير لهم هم وكيري أكوا آياتي كوا الله سواكيري هم الله سناشتي تبصينه سولينج باريبه أولا onda lengi te parakirim çevre. Zaman vakirine na usvari eso bunigima. Vakirine svakigima nedir? Ket şayet paravakiri yeke şukari tuki. Ali te paravakiri povişe ترويك هذا بوش كرتوكي هذا ليس الله وكيل قايتي يا كنا تيابا كواد وايتي كو الله سبحانه وتعالى بيستينا من يكنا بوستيبه أكنا وكيريو سبحان الله ده يا كاكيرا ديتو دولار أفرقتي عندك كايا تشيلام سبحان الله طريق أيتي سبحان الله كريم الله في إن الله وإنا راجعون يا خير إن شاء الله اسمع أنا بقول شو ده أيتي سبحان الله يا كريم الله في خير عندك مكا هو برو دولار كاكيرالي إن شاء الله كأفرقتي كاكيرا وديتو دولار كاكيرا إن شاء الله بإذن الله onda kirgum samo šelo vtadi şu trito ayeti mşor mşelo vtadi şu